Anibonge kakhulu kubo bonke abahamba lenkonzo. Bengumangala ukuthi yini lekwenza ukuthi njengoba sike sabonana endlini ukuthi abantu bangavumi ukuthi uyifumane le ndawo uzokwazi ukuthi wenze lo msebenzi ofanele ukuthi wenze. Sekucacile ukuthi kunento enomahluko kuba njengoba ubuthetha apha ushe izinto lezi endizithanda kakhulu zokubonelela abantu abahluphekileyo. Usundenze ndathi kuthini lo mfundisi sengathi uzoba ichomi yami nje. Kuba wenze ukuthi ndibone yini lento ufuna ibandla kube khona elikukhiphayo. Alisho ukuthi umfundisi uyozenza abe mhle adle kakuhle ulungiselela abantu abahluphekileyo. Uyabona ke uzaba umngani wami. Ngifuna ukubulela ukuthi usinike ithuba sigqitha ukuthi ake sithethe sibe khona sizothola izwi lenkosi. Sithola izwi lenkosi leli ngempela elithi ohluphekileyo siyamthatha thina kwelibandla simenza abe umuntu. Waphinda wathi abantwana abangena abantu abangabancedisa esikoleni niyabasiza. Thini ningathini ungabi nomngane onjalo kuba eyona nto endiyenzayo selokhu kwakhuleka kulelizwe. Ndathi ingane ezilapho endizaziyo ayikho engazukuya esikoleni. Ndihamba ke ndifuna imali ndincediseni. Abanye ke bafunda bagqiba bandisiza nabanye. Ndifuna nje ukubonga lokho ukuthi into enhle enziwa le nkonzo. Ndikuvile ke nentetho yakho xa usho uba nokho abantu bezepolitiki abathembekile njengoba bona bayibasho. Bayakuvimbela ukuthi wenze umsebenzi lapho ubaluleke ngolhlobo. Andazi ukuthi intoni le abangakuthandeli yona. Wena ube unothando lwabantu nabantwana nakho konke. Into ke le esizayithanda thina. Xa sinawo amandla siyothetha nalabo bantu ubuthetha nabo ukuthi intoni lenza ukuthi athi umfundisi efundisa kakuhle ngolhlobo enza yonke into kodwa nina ningafuni ukusizana naye na. Uma sibazike sizobabona eduze sizobabuza ngeke sibayeke. Ndiyavuya ke mfondini ungasho ukuthi ngidumfondini ngoba umfundisi kuba ndimdala. Ewe noma ngathi mfondini kuzawusho bathini utata lo. Sila thina kuba besizobona abantu esifuna ukuthi bahambe kanye nathi kulokhuzana ozayo ukuthi kuzobe kuthiwa abantu abavote. Lokho ke kusenza sonke. Akuyona into yabantu labo obashoyo kuba nokho abenza izinto ngendlela efanele. Sazi ukuthi okholwayo nongakholwa uma kuthiwa ixesha lokuthi kuthiwe ubani ongaphatha lelizwe kakuhle na.
abantu bavela lapho ke ukuthi banjani. Uma kufika lelo xesha ke siye sihambe sithatha indawo ende sithetha nabantu sibaxelela uba impilo enhle iphi na. Kunamhlanje nje yithi kuphela abantu abamnyama esihluphekayo. Akekho umlungu ohluphekayo. Ngisho nabangebona belungu okuthiwa amandiya nawo ahlupheki. Hlupheka thina kuphela. Ilonto ke senza uba sigijime sithi njengoba siya endaweni lapho kuthiwa khona ngoku kuzavotwa. Sabona ukuthi kubalekile sakhe lenhlangano yethu eMkhonto weSizwe. Ihlukile ke kwabaningi labo obashoyo uthi bayahlupha. Ayihluphi lena yethu. Imele ukusizana nomuntu omnyama la as a first thing. Imele ngokuthi akekho umuntu omnyama ofanele ukuthi ahlupheke ezweni lokhokho. Yingakho nje sithi uma sesiwinile thina njengoba nje sicela kwabamnyama ukuthi asihlanganeni sibe munye. Into esifunayo eyokuthi senze umuntu omnyama abuse ezweni lakhe. Kungabikho umuntu ongekabuse. Sikusho ngokupheleleyo xa sithetha sithi xa sekubusa uMkhonto weSizwe. Xa sekubusa uMkhonto weSizwe ayikho ingane ezoba intandane engeke iye esikoleni. Kuba umsebenzi wethu ukuthi yonke ingane iya esikoleni ngenkani. So yenzela yonke into leyo ngane iyothengela incwadi konke kuba sinemali eningi ezosanelisa sonke. Sizayinciphisa le yabelungu abayithatha bayisephesheya. Umuntu ongathathi ingane ayesikoleni soba badala basha ngaye. Somenzela likhulu ngoba sizombeka ityala. Kuthi ingane inayo imali nje uyishonisa uyayiphuza na. Ngoba sifuna wonke umuntu omnyama aphile impilo ephelele ezweni lakobaba. Noma sekumnyama noma sekunjani. Sicelile ukuthi wonke umuntu omnyama asihlanganeni sibe munye njengoba kwenza omkhulu ngenkathi kwakhe uKhongolose. Wawakhela wonke umuntu omnyama hayi abanye abantu. Khela umuntu omnyama. Le eyayifonywa amakhosi nabefundisi ukuthi akwakhiwe indle emnyama ukuze sikwazi ukuphatha izwe lethu. Abelungu ngoba bahlakaniphile ke kwathi makufika isikhathi ukuthiwa kuyakhululekwa bakhipha imali banikeza abantu ukuthi enzane ezinye inhlangano benzele ukuthi singabi imajority. Ngiyafisa ukuthi baba mfundisi enkolweni oyiphethe la engibona uyiphethe kakuhle ngolhlobo ayande leyo nto yokuthi asibe banye abantu abamnyama ukuze sibuse. Ngoba xa kunjalo akungeke kube khona umfundisi ozoswela indlu yokusiza abantu ngenkonzo. Kufanele ukwazi lokho. Nomunye mhlambe apha phakathi kwenu obevotela ezinye izinto ezingasisi indawo baxelele umfundisi nansi indlela. Xa sithi sizoyilungisa umuntu omnyama uzoba la sithi ingane eyofunda iqeda umatric soyisusa esikoleni iye university. No. Ayizuqala iye university ngoba siyayisa euniversity. Sizoyisa emasosheni yofunda abantu bethu bayekuphuza
babe nento abayiphetheyo athi xa igqiba simbuyise azoqedela ngelokhuzana ngemfundo phambili xa igqiba umuntu wethu uyobe lindelwe umsebenzi lapho azosebenza khona and sizothatha laba ababesiphethe amakhosi siwasuse lento ukuthi ahleli nje awazi ukuthi enza ntoni sobabuyisela ukuthi sibahlalise sibanike indawo zabo lapho khona bazoshaya khona umthetho ngezwe lo babamkhulu sizoyeka lento yokuba kuthiwa belungu ibona bodwa benza izinto kuzoba yithi esiphetheyo abaphethe izwe ibona bazohamba phezulu ibona bazosicelela ukuthi senza ntoni njengoba kwakwenzeka emandulo ngexesha labo zazingekho izinto ezifana nabantu okuthiwa abantshontshe imali babulala abanye abantu benza konke funa ukuyiqeda leyo nto iyophela lento kuthiwe kukhona umuntu ophethe izwe emunye ongamazi noma uhlakaniphile noma akahlakaniphile noma isigebengu noma akasona isigebengu kuma nje sinesigebengu esiphethizwe nje ngikhohlwa igama laso xa sifumene imali siyayithatha siyoyifihla embhedeni kodwa lo muntu uphethe sonke la siyahlupheka kunabantu abayizintandane akayingeni leyo kungoku andazi ukuthi ubani ungakathi lo mfo siphethe ndimlibalayo wake wenzani wasenzelani akhona yodwa kangangokuthi ubhekene namatyala sisigebengu asikwazi ukwenza izinto osokufanele ngabe sadlula kuzo thina sihlaliswa le kude kunendawo kuthiwa yabelungu ena yonke inhlobo yento sifuna ukuyiqeda lonto ngoba ilizwe lethu eli kufanele siliphathe siqede lento siphethwe abelungu ngemthetho yabo baze bakuxelela ukuthi yonke lemithetho ingaphansi kwemthetho wabelungu baphesheya akuyona yethu kuthiwa yini konje mayibizwa lemithetho Roman Dutch law imithetho ephethe imithetho la eSouth Africa eyabelungu akuyona yethu thina abanikazi bezwe sifuna ukuyisusa sifake imithetho yethu la senze bahlonipheke abantu kufanele bahlonipheke siqede lento okuthiwa abantu bayabulalana bayantshotshelana benza konke iyophela ngoba iyayekade ingekho bengakafika belungu so iqeda futhi ijabula kabi ke mangithola inkonzo enjengale ngoba kusho ukuthi hayi sihamba ngebhasi eyodwa la yinye ibhasi esihamba ngayo sifuna ke sihlangane endlomnyama sihlangane nomkhonto wesizwe singabanaki labamfundisi abangafuni ngisho ukukusiza usize ibandla lakho kusho ukuthi sindawonye la senza into efanayo uma ukhuluma nje ngize ngathi impela lo umfundisi phakathi kwabaningi wenze kahle futhi ngemva kokuba usuthela imali wasitshena ukuthi yenzani uyabona angiyiboni into edlula lokho ebuntwini mazithi sina ubuntu